yes. Uyabona ngisasemncane. Okay. Ngicabanga nesikole lapho vele bosocethini. Ngendzaba yesikolo kube likhuni kakhulu ukuthi ngicithe isikolo ngoba benginalokunye ukugula futhi epilepsy. Manje bengihlala ngicinzeteleke esikolweni ngale epilepsy sebangihlalisa esikolweni bathi ngidobuyela uma sekungcono. Epilepsy like sifo soku kanzi indvo levele yangicinzetela vele ngisasemncane ngisasemntwana lo ngaphasi kwa 10 years manje lendvo solongikhula nayo manje ayisazange indvo leyo ukuthi idoba ngcono ukuthi ngingabuyela esikolweni. So awungikazele ukuthi uve abantu abadzala bathi sesi lesimo lesi o la uweso bese ngathembi ngula kuba khona nebu dangerous la uma uva abantu abadzala bakhuluma bathi la bese ngathembi lese kuwa akuthi la ngingabeva khona basela ku dangerous ngoba if land ifika bengiyiva mina la kimi ukuthi iyafika uma ngitibona ukuthi ngisenzaweni lengasi right bengisuka kusengabi strong bese ngifike ngihlala phansi so yakona ukuthi ngingazi ngiwe kabi. Yes no ngiya understand mama.